Umurobiri ukubwatia nigobekirwe igoro Majimori nande ni tukulinde tokonyana na sumurobiri bumuganone kwirali bali abana ukwariganya asumurobiri inyora nabo kanda kubati murobiri asense media mitandao YouTube nabo gotonyora Ndizi TV News kokonya chingaki nabo to tweet @Ndizi TV News boyo kerengeli kya nabo kwetuma kwetera senamba era seskini yawe gora nitukurero na tari uika as wodi ya Nyansiongo yigotoka sebunge ya Burabu county ya Mira astokonyana numugaka pension kigoro ogero abotwerera umuganoe tigamwariani nyaraka kwebina ereningo nande indi boletwe asensito ya Kenya mwaka pension karibu sana studio yetu na boto kwebina pension kigoro ningo mbuya mano moralia naende na bali ganire gojabona una wateba aigande se ward ya Nyansiongo ase scheme ya matutu Maite karatu aja getega ega rekorku settlement uzana ina rekorku settlement tu aja gete go nganya go jaiga intwega kama tuto tu aja 1967 lakini borabu engima skimu entaga ni area lenge korku ene rekorku laitigo naro ya jagete 1960 angesti ekatonya robo sibole Igo ye ito jage twa marimo 1967. Iga se mwachire igo mwachire wana se ward ya Nyansiongo. Bone na ino senka seito boiborwa mbusamaro. Tata ba jagete esabaruete korwa ga jalitinga. Korukwe mara. Kanganya kurwe mara aja bakasa kurukwa marani ya nyagechanga kuru marani tokomenya goja borabu ase bano tomenyete ase kenyoro kelikia nyagachi naira muna motagara amana mosobeti ekibinyore bine bibano byeito kini ntubone somenyete ne kenyoro kia nyagachi ine bunga ya West Mugirango aguiga tole ebunge ya West Mugirango agunka na seito West Mugirango no bona original home bueno Benson na kwa rin Benson kigoro yoningo ande ndi boletwe mwaka nche ibona iboletwe 1935 inere miaka ya nemuna kwa se kibande nkarua ronka gande skuru ngakiri ndangani anga 1944 ngachaka amasoma make ase skuru yesani ngaruwe sani ngacha skuru ya Mutagara seito ngasoma kuru Mutagara ngarua ngaeta ngagenda Nyanchwa 1949 ngakora matemo atinairwa secondary nkaira nanka and then 1951 mwalimu wane olenge gonsomia Nyanchwa akabore tuwe Sironga akabore kwa Nathan Mugire na chaka akagenda akakuwangoiga Nathan Mugire agacha koruwa Nyanchwa agachaka bama headmaster Sironga Sironga intermediate kara manyete na chete skuru nene akambuli ngaina chete akanyora inkanale enda kandangiri kujisilonga 1951 ngigera kego karaba inka geka ikwatena ku Nyanchwa na chete karana ntaere turende karatu akarta matemu na irwa skuru nene nkaira nanga nagenda andi lakini nende senge njuna leo kwa sababu ya umuntu muyena alenge iruka sege songo na kina leo na ndo Nathan ya leo nzomia akabolia nganga iyo mwana oli ukurukwa Benson kigorogera gakale akategwa na harika ngarua rorende nenda kalangeli ngagenda Sironga 1951 kanya nere bana wero headmaster nanzo amedekera lengo mwalimu makali ya Nyanchwa akarua nende ngachaka bona naenda masoma ane ngakora matemu ane kuru Sironga 1951 nkarua ngairwa and school ane ngaenda Nyanchwa naende sana alenge kale
1952 ngakora matemwa a KCB nkarwa nyanjwa ngamenya kurwa nkairwa asa school kwa Sigalagala technical school Niye Kakamega kagenda ro mwaka wa 1954 kakole miaka ibiri 1954 1955 korwa ndo bantu baligire bagende bwalimu ariye school ne yobundi yale nkarwa ndi tokachorwa bantu alenga baralekana taboge tokateungo ende turu bwalimu nkarwa ngachorwa kurusigara nkagenda Kagumo teacher training college Kagumo teacher training college na bete miaka ibiri 1956 baka 1957 ngigero bwalimu karwa ngasoka korwa robo no mo P2 korwa Kagumo ngaba posted Mutagara Isato sina soma zeli tangani yawo nga post wa mno mwalimu 1958 ngaja ko mwalimu bono kali kulenne kali ko na teacher service commission ngasambie mwaka wa 1958 59 ngarua nende nganyora nanyora te mwana mongino no mutangani mutenyo kanaiga 59 nanyora te nyomba yane ngarua 58 59 60 61 nkaba bana Edmaso Mutagara bono kwa kinde ona kinde mwalimu lengo ole ko Daniel Osoroge sijo ajita akora interview akagenda boga akawili tongo atukali ngokora balinga matemu yo taketa kwenda boga akawili tongo abande ntu ataketa kwenda ndo airwa osora akagenda boga akawili tongo inkarua nkaegwa emirimo yae nkairo muna mo Edmaso Mutagara intermediate Mutagara karo gelia to bwate intermediate na primary primary ya class 1 2 3 paka 4 mwaka ule kwa Harrison yakuma nero kwete wangu akabanero mwalimu Edmaso primary na inje intermediate ya kana standard 5 6 7 8 ngabana inje mwalimu monene Mutagara intermediate school basi kabaro 1961 Garo sora genda nkaba Edmaso abano Mutagara intermediate school ano wakinire 1963 na ditonyo ate obusubule ngaruwa ngarenga liya obusubule kubwakire naenda matuka aliamba wata serikali ibere karo ge independence babwata serikali anene na serikali ya majimbo twale kwa regional assemblies so ngaruwa ngatigalendo bwalimu 1963 nkagenda siasa Igono karano bwalimu no tigambo tige serikali ndaje bana uhuru yakire naenda bantu bajakira bajorwa ko kinda kuja amangana yobugambi ngaruwa ngatiga 1963 ngatiga oba Edmaso Mutagara ngaso akoli chikura ngagira chikura n'abantu baito ntwarenge ngakiria majimbo elijimbo lito lere ko kunyanza lende naenda bono ngiro kiye bono ko chikoriye ko gara machimba yure majimbo bono ko genda ko be member ye region ama region yo ya bwate agaro keri region yito ya Nyanza ya bwate district Isato ya ko ku central Nyanza south Nyanza na Kisii na kile district ya gira abantu batano na batatu aseli jimbo central Nyanza 8 south Nyanza 8 na Kisii 8 igasa into kurugusia to kaenda abantu 8 twachore kwenda Kisumu regional assembly ngabayo mobo na chore tukogenda Kisumu regional assembly na bantu bari ko kwakira chikura chikura twale kwakirwa kero gili tokore general election yabajumbe baito lilia kero gili barenge batano na batatu ange usiengima na into twarenge abantu 8 twajole tukuji Kisumu regional assembly igonga bayo maza abantu na chore tukuji Kisumu kana ite Kisumu nkaye kubotanga ni botanga ni nyagitali saba gusi ni ntwanyote biroge binene oyole ko ku Johnson Kiragori lero lenge president yito kurunjali na oyole ko kwa Rayori kurubobasi akaba minister agriculture na nje Benson Kiragero ngabe minister ya health yansengima
Nyanza ine kwa tawaji district kyarenge Isato kya Nyanza kerogeri basi esengenja majimbo yali naende etanjire na serikali ya Kenyatta Jomo Kenyatta sawe kerogeri ya bwate bya mabibere kerogeri independence kya magare ko kanu ne gyare ko kadu kadu bagia tangane na Ronald Ngala na Jomo Kenyatta na Ronald Ngala na Ronald ngama no kadu no mwaka Kenyatta na no kanu igo amajimbo ali ekolekana iga njire na bantu bakadu no batakita majimbo bali ko batsuguna basongo igekero serikali bantu ajorwa amali ekolekana president Kenyatta tata kitamangana ya majimbo so kuruna 1960 twajoro tukamenya kuroba gaita majimbo majimba gaitwa tokarua toka 1965 majimba kabunwa iyo toka genda chinka bana jino majimba bana regional assembly jigaitwa bono kerenaka no kerenaka ekana iranaka ande ngare no walimu okerene school weli liko sin ngare na bana walimu wasomya okerene bana bana bosa ngare no walimu bosa na jagete ngagenda kereri ngara jako kereri gas 1965 ngarusi kereri gas ngamenya ko jali amoni gas amini amoni primary ngabo mwalimu bosa 66 inkarua ngai unaenda bo headmaster ngacha sironga alisina so metakale sironga bana nende ngabo headmaster 1966 nonzo metia bantaba nne muna bono maraga ko chief justice ono mwana bunzi ngenzo metie muno nabakondo ko mwalimu morokyoye na enza metie na so metie yo masabali ya so metie buya 1966 67 analia ganda tena kaenda maranda karumaranda kamenya gize hai ngaba mu headmaster ekare kyolende nanje ngabe myaka ebere 66 67 ni mutenyo kyanda nkanyole mirimo Busi County Council ya tangazo ya public relations officer nkaruanga ko application nkairwa mune public relations officer Busi County Council ngakora kuru elio 1967 September pakangaika 1970 ngona ndo katiko bwalimu ali bano wajire nanda mangana babu bona ajira mangana inde county council ndo bono mobiso 1970 chikora nchi akora tulende 1978 twajaro mujumbo mutangani wase mwiranga ule kwa George Murara George Murara kaika 1970 ang mutinyo kyando ikomi agakwa ngajane ngo yuna bantu ito kuru ankaba ndebya bono kujumura nagwete ayo tageto chikoliye kirokia ya muno mujumbo wa Sumgirango igo Murara na rolengo mutangani asiwe Sumgirango muno mujumbe na wese Sumgirango ya ibodi tukurwa no Sumgirango ili ntangani Sumgirango ya lenge se mungara lengo mujumbe titokonyo independence no Sumgirango ya lenge yemo Sumgirango ikamege kwatana nyuma ekabano tumugirangi gatigara na wese kaiburu bono wese bono na Murara abete mu chumbo mutangani 1968 basi Mario ye agara ko lende injenga runga jangali jikura nkaigwa nkarangiru ngai gujikura bono omwaga tatura bwadira turenda sumuzi boko makeigo indi tumakwirena mwanju murugwete na kigoro oruro bwalimu ojire mangana ojire machimbo na ando iranide na ando jiro bwalimu na ando rangiru bono na chikura gwa gujikare ekero Murara asirete nande ngwirena turato tena ki na njite ko chikobu muchumbe asibungeri ya West Mugirango tosuka ngwirena tore no mwaka kigoro aendere gutwerera Ndizi TV ubwansu bw'omugusi tobaisa wechanda asoranyore chikeki chiogochengera emiyega yawu enyorero bokora liboro buya aseduka ya Villa Valentino bogokoroseria chikeki chia kerengencho aseri igori ritari kogoita
ngorosi atore chikeki chimeyega au unna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyokugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yogotoka imeo mochobosongo asamanke gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mbemano mwanju muri karone to bwati nyoro na muri bari bo muganone na boko nyora sensemeri yimitandao nsema ya Facebook tonyora Ndizi TV News digital oiga sensemeri ya YouTube na boko tonyora Ndizi TV News na boko nyora chingaki na boko to tweet @Ndizi TV News ekarotore no mugaka kigoro agoto era kabisa bona nantu gira sentu ndende ya kebra utebina boyiwe achikoba omubunge West Mugirango na njiranete ebono bakoyiri mugaka kora tuera ngwanjete ko endalende kurwase magana public reality na bana njete ono ngajalende karona nyora ngaba bantu bandangeire bantu mbajete sinala ko limirimu garna renge county council na public relations officer mbajete barankara bondo e committee clerk ya Gusi county council committee clerk no muntu ko record na kolika chimine di Jones ki committee na county assembly chimine di njira kolika bano che county mwali kero muraba akwa 1970 akureta arja bakali in a road accident na jeli na jitu ko bolunga otago kolika kero gaya na jete tokarie kero na bali batagete nkaruwa nkaigwe kero na abantu bagwese mugirango kigura jigago bone by election na gwese mugirango maita tori nyomba isato jinane ito tora abanyamatuta tora abagichora na abasamaro ngino musamaro iko nyombe chisato na jiko meki west mugirango constituency mpaka bona nyombe njiro na jina jiko akajikura mna west mugirango constituency iko abantu baganja bakanga ekerogo bakawakira jiko bakanga nyinge bawakirete chinyinge ngaitabu ya sana karuanga genda ngatabu kekero ya murara 1970 moedio paka 73 basi ngakolero 74 chikura njagetu bono jikura jinyene chikura bano jai bano ndimanya yibono nere bunge ya kabere kujikoba akare bunge ntangani bunge ntangani nere twaja 63 mpaka 78 mpaka 68 jina 68 miaka tano dogo met etane yari ko 23 74 75 76 78 77 yari go kolera lakini manyana ende ba senate yari ngo senate nero jajete gaitwa egaro senate yaitwa ki senata seito Nyanza ajalenge Isato mbeo o galenge South Nyanza uno mo seneta na kisi watu wabati ni kebaso na Central Nyanza ya ruato kwa makasembo kisene taisa to sija Nyanza ni kinda Kenya ngima kisene tajiri jalenge 41 ikona kwa tebanya Kenya ngima lilia ya watu ji district ya merongene na yema ngero gre district ya choru mu seneta so Nyanza yito ya watu kisene taisa to South Nyanza Central Nyanza na kisi seneti nere gaika ega genere kabunjwa kenindo mawo ekara ya bunjwa bakabenya komento mwako yomo na senete kaligeri chi constituency chinya egate chi constituency omwako yomo bakamendo mwaka bakaru senete bakasoma bajumbe lakini bateire chi constituency chinyi cyabo naliye libantu anyolete notu mugirango eri enkoro yarenga yeme kamenya gwatananwa ekaba notu mugirango na wesi mugirango kabo notu mugirango eri karukwa notu mugirango borabu notu mugirango stroke borabu gazoe ganda notu mugirango nento katikara west nero nere bono murara yitako mujumbo mutanga
nanje ngameoja gote gara kwa ngamekoira libagari haya basi nanje ngachaka kurweri 70 paka 73 74 mujango chikura ndi chakachaka 75 kalito kwa chikura oyo lekoro kwa Sospita Mageto kanyurura America akaira libagari hane bana kanduzio nera kagenda igo ekero nagenda injine genda nendo bwali ndoge obwalimu kwa wanje sana nende ngendo bwalimu bono morara egaro mageta abo nera akaba ku 74 mpaka 78 79 mwete 78 nalia president yeri nkoro ya 78 korwa 79 chikure jikakorwa insi ya Moi nalia bete president bono Kenyatta okure bono a 79 nainde ngaruo nanje toka nainde ngarusi mageto lio nduze dio ngamurusi nanje bono nainde ngaso ngaruo ngaso ne kingi mwa kwa kana no bwana ngo kana kwa lenge ose bono kwa korega si bono kubona go to kwa kana bali go kwa ruralia bono kwa kana aiso lende so kwa jemire mna kwa kana but 79 nainde ngaso lende nando gaso ibunga ngaso nainde bunge ngarusi mageto lio nduze dio nanje ngamurusi nainde ngasoa 79 mpaka 73 mpaka 83 aliwana na kolete kororo mwadu geto ito na ndo lengo mocheta kwa mojaji ku David Onyanja akamya kondusha nero 1984 ngojita mugwa sabeti nibe sa mjana ibere eli by election ne tamu ya 79 kerto jana kortense ya president Kenyatta na president Moi abanda babiri na una kortense yabo puna ba president ba Kenya batangani babiri na bato mujumbe iko 79 mpaka 83 ngakoliro Onyanja enda jaka 84 akagendera nere nyanja kaira nere muna korete igo acha kurushuguri no nyanja onde bocha kurusito no bocha gara murushi orende bocha nere muna beta acha kurushuguna gesami muna beta acha kurushuguna kemosi go ikabano kemosi nere bano chibikura njigenderete ntokumenya usake kemosi nere ne kusinere akurushuguna onde ezabere bateneine igo na kole nenjimiro muno morai Owesi Mugirango lakini ntaraba yonsi nende na jitenga bo kansela ekero yonsi ngona ko mirime yeko na kabayo na jitenga kanga Gusii County Council nja tarane tue ekaibora Nyamira County Council Nyamira County Council ya jagete 1992 Bwana bio cancer bojo jandi ko nyagwa ko rumo bana ko 1992 ngaruanga sobo cancer ngachorwa rende kitamu ibere 1992 ngakole miaka 5 naende miaka ende naende kana tu akole 5 naende ngajaka 20 08 mpaka ngakole miaka 5 ndai miaka 10 consecutively yubo cancer ngundi ko nyagwa ko rumo jumbe bono ko ngabo mo cancer ngagenda noro ngakore miaka 10 ina 15 ngayonsi ubo cancer ngo rubo akachodu kera ubo cancer ni chiko twale kwa gerwa kero geria ubo cancer obotangani seito Samaro igere wode yam ngagentangani inje na beto mo cancer oba Samarengima wode yam munere bono ngakore miaka 5 miaka mwagende 5 yale ko bwatia tokatana nunaende tokatwara bana chi kansela Isato tokatwara kansela Isato bo Samaro katwara libaga limarogoro no monto ndegati no yonde mate yo mabige no yonde ikobe nanje mutagara yo ngabo mu kansela no le miaka na kalo miaka 15 no kansela o Samaro bono mwaga ke tuende kanya kumo kori mugano anene karodi kwa ngo mwalimu ngwate na mbare kwa somenti na ndoro jiba korete buya bagende to karabuya ngwate amaraga ngwa masomenti yo kabero mo chief judge asinzito ya Kenya igeke karwa ngo mo chumbe ngiriki kwa kortura inyore aba West Mugirango bako kera kaboniga kegoro kana lengo mo chumbe na ntwagendete
Kiskuru nguli tu ale kiskuru kinene kigo kina. Kana soete kanyore kana nje na renge mo chumba malere yake. Tukagenda na bajumbe bande Nyamweya no Nyonka na Nyeni na Tebe na Makone. Tukagenda so omo ministro lekoro kwa Toweti. Toweti ka watu mo PS lekoro kwa Peter Gajati. Peter Gajati ne lunge PS ya Toweti ese Education Ministry. Ndo atagete kiskuru cheito na ndo nyole chikine chibe secondary. Ndo atagete secondary. Goja gusi. Eka tuagenda se mo ministro yu Toweti no PS oye pakate bakegornero makemono chito molere nere to kwa libaga elinde libaga to kwa oliga aire bugira aire bagirango inkaruan ka libaga ya sironga gazono sironga bunera alibona munere ya ginire inche na yeretete une secondary na etwe ne Ministry Education in Siobora iba Toweti na Kachati ba renge minister ne PS yaya na ngo konyu na ba chumba bande bagusimu na gotebi igona inyore tenga sironga na se ne school na njina reza tekero kelia ekero ndoma nene wa bantu banjore kuruwa se itobugirango na ende sironga usikoli eliye getiga limuna gere bono ase school yekire kana ngo maso intermediate yakere kinkoso mbeba maraga 6667 boli mo boli bwa sironge bwa teriete paka maate bwa secondary ali ekero kyalanda education yara gokorwa bogichora mondo lekoro kwenye gatu meru arenga chairman ya land education inje na jite ngabatenga boli mo ntagete mo ngere school ye boli mo bucheto tukomenya koramba ali boli mo limulo lo jona secondary bwate ngabo ntoka ikali ese boli bona inje na jite ngaekarondo manenda arenge intermediate kereki ena lego so no mwalimu igo sironga ya bere na inche una no egenda kemo na beire ngokinia buno mwalimu ngokinia buno muchumbe inje nagerete sironga bonere secondary bunere bono yakine yakirare ikine genda kemo ndainyore na korete kene sabagirange kereki kre kwa lengo muchumbe para yo jingwa temete go jigora kigoro go para na jiro jong jaringe na ende karo geria resources yo maite jaringe nyinge mono amire monera bajumbe bare ko korati yarenge yari kola kane menge lakini ninyore te muna bono motakara se Italia para ne na ra sadina inje go jagerario mga komindo gwetu mochogaria kayaro si gatira go chigoro kagenda masamba igoro go motagarari go tira pakarugoro na nejibara jindu jinka na ja makoria kerecho na ende karo kelire na chiro chyo miremo ibeza njale nyinga mano unere bono ende manya kiro muntu no nyana ise miremo abantu akora onditari go tabukyo miremo ya yense yo kwalire ga gutakuri yake esa korira utigero yonde ugokora igo na nje sina kora tage na tigete na bande mbaro bajetu bakajagire sina tigete na baro bakajaka ko choma ko genda bona so bukanzo na bugwa gorre to sina ne kwa jetu kosko kujia kana kora bano inkande bona timbwati miremende na korire kwa bete bo director bro o director na bete 19 na bete mo director bwecha no kunya ko cheki onte winne kwa to mo director to na sumu to como kego no je kwande na so bokore bwa go director ngi kwa garde mo ri ni ko to director ko ba na kigoro Benson kigoro ogero aseu to kwano mwana yo to na beto mo chumbe west mo grango na beto mwalimu mango to errado tena kara akabamba ko akabamo kansura kuja lo to errado tena kara kurto bo kansura ngaya jede paka bona ra singa yae Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Kubwatekana nobonia bwito bwege kigetambe asense mu yebinto byogutumika istima nigo ya enekigwe buna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya light tower asirigorianse nasobwamo
nigo tubwate chitaya buna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chechingencho chonsi boigo tubwate chi ceiling fitting chi cable au meter boxes switch boxes chi fuse circuit breaker conductors earth rods consumer boards power extensions fridge guards showers na lamp holders boigo ngo supply bare Nyamira Migori Kilgoris Homa Bay Kisii nechize muchita naine Nabugu tutarira ime yomu chukisi asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari gosi to akirisime ase namba enoti sano na ibere yemo inyemara kabire enoti sano nemo gose enoti sano na ibere inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Ndizi TV, Ubwansu, Bwomogusi. Memono manjumure kana natakubwati umuroberi bwo mugano nenyero nabo kanda kutubwati asense semba jiri chimitanda Facebook tonyara Ndizi TV News digital bagasema ya YouTube nabo tonyara Ndizi TV News onya jinga kito tweet Ndizi TV News karutore numwaka kigoro abatwera igoro yumugano yo twere bunale ngo mojumbe West Mugirango butira paka mono bwiri mo kansana nte tura mwali bagalinda gatena ekuraso bo kansana inki ajete agasuka kujibosi mwaka mwadena kwa bero ngwa betu kansana obukanso nabwo akorerete go sengwa sugete ko kibosina ndoka na korete mene ende bantu bamindura bayabale naje karana nyambono nta ngoja nagenda kare bakundangirise babwate na nje meyira mekaiga yo kogania nanjira bongo tokando bara bantu abuna nje bankorere nanjira bakorere mbangete na ende ribaga nkabu mu director babwe chai ase miaka 13 Nyansongo tea factory ya maziki factory jitu jagusia nero ya jagete 1973 igo mune agency garali ya agency ya authority KTDA ya Kenya Tea Development Authority in 1973 ikaikana 2000 ikamia konjuru ikabe agency igo na jole tue na kabomo director omwako 1996 igabari mbaka gojora nande baka ngakole milime yuko 1996 paka na 2010 ase miaka 13 ngakora nende na watu abete na bantu na mugabano ito nyagarama na butu ajore tukomekero geria karo yarenge agency yarenge authority ina jole tue njarenge ntwabwate committee ya live base na ba director mbarengo ngarabe kumuno munyakero o live base kero keli na twachoro lakini omo elio ya baje to katika mangana live base to katwara ba director panda batano nomo so director batano nomo ku 1996 ngabumo director na nje kurense ya bogirango muna barengo batano nomo ngakora bage miaka kuru 1996 baka 2010 miaka 13 asa magana ye jayaro no nyore kende kwa leta monjuri andi kyara abari mimba be ngakiya bari maronyo bari kulira ngonya bari ngengeli enkentro jino ne sakali boniga yara tire monjuri iga ngakiye yemu asugumetake ekar kwa ngomo direct gona ngomo director nabo twale ko ngobe katwale nge mikakati yo kororanga bantu alire kibeze kitalinge kona nyansongo nalinga bangana procurement ye na jetenga gende tukanda paka Mansai tukatema kogoro bolemo no nyumuntu yo jeto kutuliana ni yake lakini mbasi migete metororo ntwanyora tenga ekero mokoro sie chai na maguta bakruka fani soil watali bogoliri nane koroseria koroseria chai ngento bana ke koleta ligoliri baligia no koroseria chai chinko yogero na kyokorana na masamba abasunga babwate chai basimegete menge yigam metel nere kogera libagalia maguta
chinko chiko bwat igole dali goliria ya baligia montonyo ajibe sinyinge igo ntwate mete ko robolemo elinde tonyare gusimeke mete iyo ebenere gotumeka ibagalie chinko ntwate mete ko goleme megondo mansai ntwate matorore usentorosi egento na kera elinde ekere kitonyare korosia ekera gegosia gekorosia gekoyeke mama ekwerende chae zidigolire rike ndoga ntaze muna imenti gere bugikoyo imenti babwate ebinto bunebyo bagoyekera chae yabo ligolire abali rike mulimenyo achibesi nyinge ndwatebete nentwe bunaba director koranga echae twayero saidia mangane chinko libagalia maguta twatumia makera kinya chinko jibe na jiko bucha chagera abalimbanyora engeri cheteo yasemere megwa korere omugaka okabomo alimu okabomo bunge kwa bermo director michano nero roje michano nero anyore na wetirete meke mete monto oetire abonyo michano nere etirete meke michano nere wetirete meke michano taimena ndatebe me mogwa cho soiro gokora gento otagete kono muntu uri mwigenwa semirimo yao mwigenwa sabantu utali mungene utali mokora kabintu mune byabandi na bitutakinirete ntetingirete mangana yabakora buna abantu nkoraro bali babona kino muntu nde straight munande iga abona ari bakora imirimo yane esengonyara ndali gonyara igo nintanyara lakini asina ari kunyara na bongo kora igo ngorengeli muna kole mino na bante mirimo yonsi muna na beru mo direct bwecha na beru mo kansela na beru mo bunge na beire ne mirimo ende meke na bere ngokora no nyeni ga na bete seita matutu ai society na bete chairman ye fakiri ya seita ande nga janga be chairman ya burabwa ase factor ese mangana ye society aburabu ndo wate union elina bete noro umunyakiro matukumaka asokora bakuruka vision point alia vision point imba wate nyumba bakusikolera bakulira umusahara alia vision point alia eline nyumba erosi ne union yetu ya burabu union ina bete umunyakiro ngakindere twara kokolera enyomba y'omuntu bune union lakini twatake tobora obulemo twagache enyomba ye union njene na imogete ngaenda ase omuntu lekorwa mbari amaina nero ngo DC agere kindo mba chairman mugako ngawo kule natagete bulimo bu abosangana na serial board nero ngo mano serial board ali muno maro yagagire na vision point no yagagire kandali agatako bulimo buli ogenda ase vision point I mean ese serial board neradia ngaenda semba ari amaina ne komediane kama dio buli muri watokolera society ane union ane gokore nyumba y'omuntu igo tutogone dio tobulimo twagache union twagache nyumba y'abalimu nyumba nere libono yagachirina ne union yetu abono ndiye kwamba eti abantu ba vision point na bakolira umuzara igo ali vision point boli mubulia na injina na etu ekerondo munyakero kwe union yetu ya burabu mwagariri twa kwanda se tanga ningo tete ase kwanyore tumurugyo mutanga niko nabo tutenando rato ererenda asumugano yo familia we amate yaonererie mwakego familia ntedi na mano na itenka twara bangna bande babire nyuma yaye lakini bano rende segesie kebe bangna bane babira banene batonyorire lakini ndo mungino mokebona ninde na bana bane mwana bwinyo bene ne jojone komora mule gakora ne chi civil society obeire naende mirimo muna elo society of Kenya secretary na mirimo ya civil society na mirimo agwatemenene abana bamwabo na barabwo anyeta yo mazirete nere no mwalimu monno lenge rozo milenana lakini na watenera abana bande bakale ngumbu America no mwana ndo manene nere moiseke nere na ritayo wali mbwa zirongali
no mwana onde naende kumubwati mwisike nere no mwalimu ali omunene ali Mombasa na no mugaka ne university of na bande baisike bande bana bale Nairobi mwana tuvena nale mwana meri nale mwana senata nale onsi ne milomba akora ngona ko tangu asomete abana bao na mwana ne Fred ne na ko na KDD ne na chitibwindi ko ne ko ne mangana ya mangana chi computer ero maite mangana yi no mwana onde Paulo ne na ko ne county ito igo nte bana bane bonsi mbawate ibarua kilumuntu nale sale agasolta bwatali mbali bensi baroro azimia ke yawa korire miremo na ande muntu igoire mwaka 1935 tari raisi kotwara jinguru na siri ne ri yura tevi mwaka bueno nke na izenga yale ndenga bunande sika tindi kobera isiko mono abangoranga liba kobera isiko ura ruara ento twaranguru igono yo nyanje tego soka bantu baitungu twara bale mega meke no nyebesa ntubwati abantu ko nanga bawati besa kindi besa nkiro ikyo bwategeke ni nyanje tene ndabantu manyanje te kondangeria na bangogenda nenjina sanga nabo ngo sanga nabantu no gutara na kuongogera na bangorra ngamba antungo ntale abuna bano matalire na boigo mangana ya lende bantu ba so tamarwa go so amaru na maru marne entekebe na boranyu agwite na boranyu to kuragera igo na maru ayibono ntoli konyu ono nende munande na bonde kanisa na itenga so kanisa iga bantu aitumba nyanje teni bate kanisa itokoro kangasa kuburabu ngase iga ninchendo munyakero gwe kanisa iyo na ya gajete na baumini bane toka munyakurongo dedication ere kurunga dedication kubeke kanisa kando agajire buya toka ya gacha buya nkarua ngabori conference ito ebori union ejego to dedicate liye kanisa iyi wane kanisa iyi ito egor kwangasa burabu njaba dedicated di talike merongevere umutienyi umwakolio eta December 20th ye kaba dedicated kabiko kwa nenye kanisa idengia ya gajire buya ninjendo munyakero iko genga na nje munande yabono ewe ndongeli ngabano mangana ali jindagera abantu bakoli ikimbe ntwa soeto ndagera ngulinengia naende ninde kanisa igabano ne kanisa nasema kumira nabantu mwasanga mangana naende gona abantu bana nabogole buya igabano abondo jenga yaza onkonyire nabantu bane bonse ne kanisa bali abondo jenga ina resiri lagere andikero kende otali kuna kolinda gerendo rolendera bazije kubeka ukikugwe metaro obosembo abo mwari murobyo bo kigoro karanto ukoro murobyo yo bo muganone ono nalego saberense yitobuya una toleiga to ikiringa ki oro ye chikura ngona kuboli ngo to mekatole muna bano ndega nanje karande nangorangeli wande kero bantumba maitanga nindo somuwe kana karo kelie yo minto nyagarama kwete injinaro na abantu ambole tinga nayo ubole biro byamo mo ntomo nemnoyo kengara bansikire ende karo mwaka mindu mu president ogata kwete Kibaki injinaro je commissioner yandangeretia agande ngai gokoba abantu banyamira mu kikolera Kibaki ngwarole bijana na Kibaki na korokya Kibaki n'umuntu twanjaine na manyete na inje karo kiria twagenda te mutinyo kana itarike 25 Isato inje nagenda paka Nairobi paka Otsaya ngachiko koba bantu itu banyamira tukagera Kibaki kwa eli bono naende ngagi yaikire chikura bono chikale gokorwa joja kwa guitariki kyandu mutinyo nane nale gusaba marembobe nale gusabira abantu baito tutware chimbu chingia tutware ubwanjani ende twanchane ne tutigamangana yokoramana tutigamangana amakongara leto bachege tokole chikura chingia
omoyali agatura kuri jikura ikenya na wigutarire ororo na bantu barajoro yo moyo mokirigero gazibiro byonzi nane bizita biro igana nawe sabirense yito marembe nyasa tokonye endo batora tunyasanga dikinguru turana basemya abantu ntubata seminke turana basemya abantu kutuli moyo na sabira abantu bonsi pi omorembe na sabira serikali yito morembe nejikanisa jito dongo jiboli jikora masaba maya tokore chikura chingi ya kizabwati obajege umwaka ulio 0708 obakongu mbwabete karo bakongu bwaba serikali njaji wanja n'abantu tukajagirwa nekaba ninyo litengo twara bakongu bwabana bana bari kwa Mombasa na bari kwa Nairobi tukanyanga kulwa kujisotiki mpaka naruko gatia ngwale weta bantu tukangata kanganya ni jombe korwa asengi njoba jege asengi njobo mangana beta mabe nduto gitikora bintu na bibi okorekana odo gitoro maremba bere chikure kya kuchingi ato chora barayo yo choriro inenya za agira maguta yabona rero sabirenze ito marembe na nainu abasaira maya asiko chakondora mbuya mano za mbuya mano mwaka kigoro mbuya mano mwanjumurira senga nchukwe liwali yao koriri umurobere yo bomuganone kigoro toerere na ngarete kwanyoro bosemi kurwa sumugano omuganone kartwarenge na Benson kigoro ogero yobeto mubunge West Mugirango akabo mwarimu akabo mukansura akabo director ngete kwesomiria mange katumira nangikande ngwakira mbe producer yane ubangi Sultan asi oko enekbina murubiri gojira senjira yabene mbe mono mwaka asi oko mbindi mbe mono thank you very much abasabira maya ande namukari bizinga diende yonzi aigainka ambone mbe mono mwamule oyore to murubiri oyo Brighton Makoli television ya Ndizi TV vono na bukura ly'ubuncholia bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo bwikere abaligeri ya kurochi county sana na ibire echo